Ebusia pomode ho kwabo no aso na yeguo na yebedi nkomo bi no pebe nsaka details na nam si yade bi sa wo ho na eho da ubo die ye pa se abasa abre na yedi eho enkomo na menya mpedifo akase mienu e ofidua mu ase Dr. Richard Do wa ha na Ruby na Edu enso e wa ha na nkomo na yebedie no meka se ja school man kwa nrechi timbo an mafana sa Reumatoid Arthritis yade bay de be mo hu se wanya bi na wunya bi so na mo bay ene we se wutu se be enu pempensuo bi afei we ye ho hwea enyeye mberifo me ma mo chema mo akwa medam wase se maba mo de san chechire ebreye na se mpombo ko de ya no ma ne so ma ye kakra minim so onim kasapa Dr. Do mpombo ko de Adom. Ede nyankopon sepa. Be hu se mfonyin dada ha se na mame doc. Yade ya ye kana se mi. Yade be ya. Yare bi e friend Reumatoid Arthritis. Na Reumatoid Arthritis no. Yare a wow immune system. E friend autoimmune disease. Into wow immune system nyoma nka e wase ebo ho e defend you against infection. And na kun etiao and the man a immune system ma e was a fight yade e be fra bonte be ba no and we twa ho and we fight tia wo ni pedia okay good and most of the time no affected with joints any other part of your body because your immune system wo mu ni mtini baby amoja ko bia no it me ko affect wo but mostly na affect with joints no pa but it bit ma affect with lungs it bit ma affect with kidney it bit ma affect with skin any other part of the joints into most of the time no you say a chronic disease not just a ba it me wo che na afin so e ba nso it bi ho na e ba na sanko ntino ngofo ntan hu se omo wo bi na ye omo se yare foforo ebinum join se malaria ebinum kra se typhoid ebinum kra mpo se rheumatism Sasabro. Awoyi ni ti onim se na ho twetwe na sasabro because we nso na sepa okay nti we no etimi affect your joint no na mostly no affect your joint na ye oya na obon se ye oya mostly in the morning o be sorry fim paso a na ye oya pa nti be affect your joint either wrist and now sanketenkete no ana okotodwe any other joint but joint e tan affect no na say eba na bi ho wa anya ho hwe wo fa painkiller bitimi akọ but ebesen aba nti say egusu yesa na wo nya ho hwe a afei no ebe sante say edidi u joint nim na akọ cell joint no ubon so nsa na hono na pija na afei aba ye deformity no so ba eya ye ntimi reverse oni ntina ye fo say ye bo hu dero na obi ehu say ba ne say wo any of these symptoms no wa bang ayaresabia na afei nso no se omo hwew na omo treat malaria na esa nko na eba wokọ a na waka kire wo health personnel no se mate rheumatoid arthritis na me pa cho anye bia ye bia na wongo kan kire ne se wo rheumatoid arthritis because wo nye doctor okay into wo be ka se wate ho ye bo hu dero wo te wa Adom FM ana ebi Adom TV se de wo nsana ye wo ne de wo nhwe ma wo se ye bia nti no so no so hwe na onso na adwen ba so a onim kwan a ode wo befifa so okay but wase ye kasa ye na mostly nkofo by the time o medi ho no na ade na ye omo a check no nti na ye pese ye bo hu de ropa na obi ehu abusuasa wo hwe TV abehu na se bi na edaswe na se obi nsa no yes esa se nsa de kura twetwe epu ya nti na je se ye a che asate a che nti de se ansa no asate se esei nti timi esa abonsa afi wuntimi fa nchro wuntimi fa anya hwe nti wa wo signature na sa wo de so ade mu kura enye yiye wow ko ukun mu a ntimi enso ade mu yiye na akọ ha adwen nti no mamenko na hodom na yade eminimu se anya ade bia ya to din bia nya ne sase ne se wo hono dada ne mo afi na amanfo adwene eba so na mo so mo bo ho moden achi o manfo adwene agina so yie na se wo ho na wonsa no ye mu de ya ne yese ya enim se yese ya ne ya ye ntie na ade pe
pe enya bubu ko si die nim say adwuma na si na say yade wi aye ka na enya ointment me dia twetwe me nsa me te ho asem bia so hu bibi ate saa na wo so otu ho anamo wow me say me yeah diagnosing me no my friend say close to 6 years e sha say eketenkete numbness me sorry anapa so me say my titi wow me na say nyina but eba with pain enti enkakanka na atwetwe enti wadwen ne say oh okay ebia na manda yie ana say madam ensa so na enti ekọ so for some time ejurechi na nyinsem bebe mo me wo me ba na ade eyiye bebe mo enti as stress no e compound e na afi menwin start say tutu so ya wo heat ba me hwese ne a ade no ye no a ye no me hwe ade na na nhye na nye heat na obi e ka say ya wo heat because me no too like because menwin na natural bebre but it too so ma anya say wo de afia to mu so ma na etu na wo se bibi kase bi yesi dabi ade enye normal nanda kro me wrist me yasa the next day na me fa ahono me dampe omo me tie obi eduro so nti yen ko ebisa yen say oh we here entafo maame no abetwetwe na ade omo ye ni ombe na anyeye say afi hospital up down say no so e be ye me e ko twa doppler still no so mu shede hu bibia e check ansa na doctor ba ko e ka se no omo ma menko medical ye ma me ye test bi na ye test na ne ekoho a ebia na ye be hu nia e ha me ankasa but by then no na ehunhunu no ekofom enti ase ne metiwe unhu se bibi hawo ebia 2 days ayesa na atwetwe enti meka unjindi se bibisa ewo ho enti call hospital sa me fan say take be 8 months time a me hunu ye ne take be 8 months ansana omutumi eka sentimi ko pie doc ho ewo kolebu ansana omutumi hunu ade kropoti ya hawo doc na ade na no odin sa setimi ma nipa ne fast nyina ehunhunu sa eninti na yebo hudero no enti yare no ona ni suban ne se eba na se bi wo ho ufa painkiller ebe ye o se ekọ enti most of the time no nkofo dwen se wo ekọ maybe weather ne sesan ye ninti na eba sa ba yare na nkasa no ewo time a ye frɛ no remission and ewo flares nti o time pagya no ho anytime ona ye se oda hodin but enko ye so da hodin enkyere se ekọ nti no most of the time no se otimi eben ye na ehu ne ntema se na rubi ka no so de duro so a etimi ma live normal life etimi ma ehu se obi ehu mpo se wo yare no but the problem wo ho ne se wasi e make diagnosis no nti mo se rubi ka sa na mo yiyi mfoni ni bi ankofo ni bi na ne nsa no anhono hono nti bi ho ahonsa ne nyina be hono hono enche na asa ai se ekọ nti bi wo ye like na ototwi o odi ointment na ye so na akwa wan hwe ya obadwin se wo ane ekọ nti de ka ne se eye osa na wase otwi be nti na betima akọ kotodwe ne kotodwe no na omu show wo ho no nti normal one na wo the other side no de wo right side no na eno no ay abnormal nti bonse bi didi de kokko no wo ho no eno no abnormal immune system no ada poisonous amount nti aye inflamed ahono be ye oya nti wan hwe ya obadwin se wo esasabro ti nipa nbeka se o me sasabro no ayesan aba me de mo sasabro no de ointment nko na yeden etwi no fa painkiller sa eno ne ye mpen nti se wotwin be hospital ni yetimi ehwemu ni ehu na yare ya ye kan so no etimi affecting penifo ne nkola nti nkola below 60 years ye friend juvenile idiopathic arthritis
so na the 16 years na ye wa your friend juvenile idiopathic arthritis nti me ankola o mo ko school ti wan hwe ye na so o ko school na oba na so si na aposo ye ne ya obadwen se wo ko school ko di agro so obi so na hwe hobi obi piano nti bebusa no bibi ye o kan kre ibi ho obeka ibi ho nso na ibi ho watofom enti so ye ne sa na so hwe na etai ko na eba e wa se ode ne ben ayeresabia ne ye hwe doc me ba ruby ka se wotwa kwan saa no mo nche de hu ade kure wom kopem se doctor baako atwi o madwingina so na se de na wo kan se watwa kwan ya na store no an yehu de wo ma wotimi twe doctor na dwingina so mo hwe ebia na eyanu bia good and ninti ne yebo hu de ru no because yehu se enye ya doctor fo ni nyina nso na ya etan hu na yare we nso na etan se yare bia because wonya ho betima yeshi nti benya fever na wapose yo ya Ghana hanum say wonya fever na wapose yo ya ye treat malaria enye wrong because malaria nso timi yesa yes obi treat typhoid or enye wrong eno nso timi yesa obi kra dwen say sasabron so a eno nso timi yesa nti no bon say yare bebre timi se sa yare nti no so treat eno na say ekọ na esamba na ne yesa wo ben because ntontom de enim de timi ba ene enim say ehu aduro no nka wo fa na say ntontom an wi obi ma enye say den eba nti taiba na taiba no pa wo so refim pa so a enye na wansha eya ye no bi so what you say nti me twe doctor na dwingina se ye nhwe honso nhwe nti no na ehu hia ye pa se e wase obi ehu se yare we na ewo ho na enye se ya to waduro se na robi kan no mo se obi wakoti obi aduro mu obi na to waduro nti obi ho no mu no ohwa okọ SSS pe na aba yesi wo na esi na esi na ebule nu ebe se obi die ni bone anga akọhwe no ye pa ocho yare ye nim se wo ho because ye wa immune system ni bi wa won se de ehu kofo busan se den na ma ne ba ye nse de nim because ye immune system no na tochima aha enti no de enim ne se yetimi ma hundru a yetimi control immune system no okay na se nya just any immune booster se me ko boost immune wasa wo bana omoma wa nuru de utu aduro so na ema immune system ne sa adane na ye na dwuma pepepe se de wo se ye mom good nti no immune booster na kan na ehu hia pa because covid ba ye no nkofo fa immune system ni nti no nkofo bebre ti bibia na mo se o ene immune system na enye oni ahwande we no ye se immune system ni ye dwuma dodo immune system no misbehave ye adwuma ma ekotia wa ankasa ko enti no so wo boost wa na de wo boost ama dwuma na wo ye no waye ni ye yes obebubu enti no enye yare bia ne ye hia immune booster okay we no ye hia immune modulator wow o say immune ni mo mba form na control na ye na watimi aye adwuma ni ye enti wo go ye say wo boost immune system na what say asem na man kra amenko na ho na o started say wo so 6 years no mo diagnose here o started say wo no mo nro no etesen oh nyame adom eye ne mekane say ndro no boarding eti bia na me nipa da seni sika ho den eti bia yes na makofom kaka na meti da be 2 years bi ema dokra to me din meti da be 2 years na ma dwen no still I catch myself because na nkofo keka nsem on kwa so boy empaibo bia ebe ye because obi enhu ti se ne mekan no obi enhu ne a me fem anape ye ba na me catch nse dok me hu na enu a enwume na me fanyi na ya me ya but na o se me to me epeja me mu na me ba enti me husband de no ya na kaka the nsuo hye etututu nwa na wafa painkiller na chese we to me epeja mu enti ndro no ne boarding ne body aiding ye lapse so time I ndro no also hwe se ndro no affect organs ni bia na se enti nyina no na wo ye lapse doc ye dey say February mo dey si ho mo dey bo ehun da ruduma dey sonko bo ana say ye dey oboyi a be twe o manfo adwena ba so nti da oboyi ka ho okay afin so ye call churches and schools and ye educating nkofo yeah ma we ni say coping better
after diagnosis nti e pese amanfo se na ye diagnose wa at least se nkofo bebre nim yare we dia wonkonko ka se ye ti anase ye boa wonka se hum yare aha nti so bi nkofo nim ana afi nso no se nkofo nim ande omo fie ni adade no omo nso no omo be hu se nti wo ko true pain a ye ntimi nye den na afi omatewase gongofo ntewase omano kasa na ema ye den because oba na yesi wo se wonti dog da be na meje eduro ne so eduro ne wo be fa na se yare no ekofo ma ye bete so ba ye njai na afi wo se wo de bia ne we de nye menum eduro sa de no njindi e fiefo nso emboa no nti no ye pase obi ete hu bibina omutimi boa yedase ye bre no nti abusua di besi ha na yade no anaja ye bo ho dawro no ho Reumatoid Arthritis enti bosumi no mo de asi ho no mo a mo de bo sa dawro no menya Dr. Richard Joe e wo ha na afi Ruby na Edu enso ye obi a yade no wakomu bi a odaduru so na me de ne ka dok ho ene no atwetwe enkomo brepam no mo so mo ba schools ahoduo mu enti na ebia na wahye omo wonpotamu a na watwe abem mo na watie nchechira wode aba no ebi na mame emfa we nto aso mpanifo bia daroma kana mti baby a metie 3p garlic mixture ya du papa ya Piwak Healthcare for de aba me shobe boost immune system menstrual pains ebetu ase ama wa asma hawo wa to de bia gunso rough ne nyina modro na abai ebusu of pharmacies chemical any license herbal shop nyina ebu be free Piwak natural health for 0248 928 824 and 0201 000 francophone so free wasi omugusu ayi a woto ade a na omoteso ma 40% wo mo achebuo ni mu kura sanse niema mu ede ne nso odwen Ghana fo ho Nokia phone Samsung iPhone smart TVs 332 ekwaka 55 franco air conditioners wodi aba horsepower bia pebia ho CCTV camera so obeye na wa connect ya ma phone na wa laptop ama na odi aye adwuma 0246 422 338 and 0555 939311 download the Franco app on your phone so na de wo pebia na no mo eni enkita ho Ghana Post so na airfree Ghana Post say achede bi apese de koma odofo bi wo bi man so no ene wo mo nkasa wo de fa bre wo mo ombe package no ma send amanipa no UK Europe baby USA Australia South America Asia and afa bibre ma bia so apese o mane ade ekono fako me show social media platform no Facebook Instagram Twitter at Ghana Post GH_ obehu wo mo send a WhatsApp message echo 0542 527004 Ghana Post secured smart delivery senyu makoi ene ekura me mu ama meti baby a metie na yebeda ye ho aba na unim se birthdays nso ewo hono mo enti yemmo we mratew na yebo we ne ba yebehwe na afi wono mo a mo braso se ene ye o mawoda no ya celebrate o mo sronko bedwom so ne yeba